Ödögeyenen kündü güreşler, kündü ngırlaqılcıtlar, bugünkü yörülaqtıra, kıtılaqtıra. Ödögeyenen. Добрый вечер, дамы и господа! 2019 год объявлен годом театра. И весьма символично и знаменательно, что именно в этот год мы отмечаем юбилей студенческого театра моды Сардана Намского педагогического колледжа имени Ильи Егоровича Винокурова. Беги бүгін дилин ытыкта болынан долгуян туран мохоннобут. Республика битигер юрак кахаларын хинен bir bastığından terilli bit. Sardana Moda Tiyatra 30 yıllık übülüyger. Bu yıllar ustaların tokarı üner kölüğüne gerek getiger sol teliyip bit. Bu stüdyonlar istinaların taba tayanan, dekorativnay prikladnoy ayke kiselengen arayan, öbügeler bit iske çarıklarını üretiter Sardana Moda Tiyatra 30 yılın doğulla. Onun için de gül erlen beri kayın. Театр мода Сардана был создан как кружок в 1989 году. Директором в то время работал Василий Петрович Иванов, при активной поддержке которого студенческий театр моды стал много гастролировать, участвовать в различных конкурсах, фестивалях, не только улусных, республиканских, но и международных. Так, одной из ярких страниц истории театра является поездка в 1992 году на международный фестиваль молодежи и студентов в Тунис, в Северную Африку. Сардана Мода театрын эмблематын информационной технология преподавателя Егор Спартакович Стручков слайдынан 2-нче бир сыллаха Вероника Данилова дипломный лебігітнан оңырын тахарбыта. Сарданы себекке тый сайылғалақ сақабыз терегер, тоңбур тобулу үйінен тақсар самай кірғыбай нарын намчы себекке бит болар. Кені тайтырар абылыр, керехелер, сақа кере күйін, нарын семей, көрсі, умсугудар кере бұғыдын тахадын кені көрдірер. Дорогие зрители, сегодняшний праздник красоты – это дань уважения его идейному организатору, красивой, мудрой, талантливой женщине Зинаиде Дмитриевне Паноховой. Встречайте ее бурными аплодисментами. Бүгін Зинаида Дмитриевна өрсыларға үлелен мұннымыд, білейді көрейді түмілден. Из дуғадыттан ылсан үлелер, уыстан ораннан оңыру искусство әйке кестенлігін арияр. Қас әмесілер ұсталарға ұйтылды бұд үлетін, жыры кейіннен әғірлен бері қайын. Күнді Зинаида Дмитриевна, бұл үріләғ, дұлғытулақ, күнгер кәлем олар ылжыттарған, әғірді тұлғын әтәргер көрді өбіт. Өте күннен ылжыттар бұд, намылуттан кәлбет ылжыттарым, бәйін бастықы кіргіттарым, аймақ біле жандарым ондаттан бұл бей театр бұдың қанан рестиві жаманна обастан кәйін олар болықтақтыр. Олығын барғыттарынден сүгіребін, мақтанабын. Қайдақ сағаламыты идеңге, амбастан бұл кіргіттарбын тұрар оқын барын бастық, қыл платиялақ кіргіттар тұрар кіттер. Амбастан бұл кіргіттар көмелерінен мен бұл театр бұн терімметін. Вот, олар, онан бұл кіргіттар бар, амбастан бұл меген поддержкалабы тоғылар бар, мәден мақталдақпын. Онтан кендекеттен бұл постепенно қасылайы, уларыйын, қасылайы, келен. Уже 30 сыласта білейін кендер бәлері үлелі жылдар, қамның жылдар, сұрақтары театрдақтар. Оны тұғы үйел бәғат яқпені барды әтінге болуын. Отын оғылар бұд бары училище өңәші, оны бағызда кендер керелдерге тақсалыға бағызда поддержкаларын дейбінсі. Кес блокқа бәйбір бүтербет, оны бәйбін қайрыттынан мен тоқпын салған бара тұрар оғыларым таңастан саптарын көдіріқтірі. Милерге көдің мен нағынлық авангард, онлық мәден таңа өчеті кәлсім соқ. Обычно мен оғылар бар. Именно бұл күннеті кәтілдер таңасқа, ұғыққа кәтілдер таңасқа сүйіктер кыстың ағар, егінден көлілен кәлін бәтчағылар тоқыры. Олуын бар мен бұл театрым бәтчағында жыры болады. Мақтал. Зинаида Дмитриевна барыға мақта блоқтан етейсінің тылдарғар. Күні де оттар, бүгінгі өріләқ күн өсі бір кере бәлеті көйінен болар бүгін Зинаида Дмитриевна төрәбік күні. Әрлән бері қайын. Кең білейләқ, олыққа дәрін көріләқ, чың позициялақ кейіні. Ис арасын пұғар чың пұғар.
эдерчеті хуячыны, элеккей онна эрелләк жөгені, тапталлақ ияны, сатабыллақ қағайқыны, Зинаида Дмитриевнаны төрәбі күнінен, ес-сүрәк бірден әғділі қайын. Мода, какую ее представляет художник, это отточенная, доведенная до совершенства эстетическая идея. Модели, созданные под руководством Зинаиды Дмитриевны, отличаются усложненной конструкцией, применением ручных технологических операций изготовления и отделки, фольклорной стилизацией. Искусство создания костюма, как и всякое искусство, требует от мастера знаний, фантазии, вкуса, определенных навыков и трудолюбия. Все эти качества воспитываются в тех, кто занимается в театре моды Сардана. Әлбәқ сылыр тоғары Сардана мода театры үгәз болбыт, бүгілербі танастырын үйеретен, жарықтанан, деген, олыққа келдерен, аян тұтан үлелен келді. Жақтар онына әр кейіс онларын, қаладай онына сақылы кергетіләк кейәңі маңы бұлайчылары, кейетчіктері, селетчіктері, кыргыттарға тәтті қаладай бұлайчылары, ұғық таңағын, онына атын коллекциялары сақабы серін жонын сәргетін сына бұлығар тағарбыта, сәңәрені ылын ылбыта. Своеобразный индивидуальный почерк театра прослеживается во всех коллекциях, в которых отмечается обращение к традиционной национальной одежде народов Якутии. Перед вами коллекция традиционной национальной одежды и атрибутов конского убранства народа Саха. Коллекцию традиционной национальной одежды представили преподаватели и работники Намского педагогического колледжа.
Hüs ketehер hığı, sana tağıstanları, meni kuolan batığı körpütün taptalga kubulutarı. Жақтар кетері хүйіғы, саңа ұтарға кетері, жоғын жолын бар жоңға идағатен ағары. Әмәяқсын кетері хүйіғы, саңа бұлақ бағанары, түхілгеға тиген олырын, бұлыр күтін санары. Үйіғы кетеспәт кейі соқ, үйіғы соқ, олық соқ. Білген үйіқтарға омнула сызбөті бүгілер бүттөріт таңастарын сөргүтен, традиционный таңағы сәрке сақалы таңағы оғырдан бүжіктен, кергелін семяғын, бұхытын тағатын анығылы тұпсаран тегі кеңнік тарғанна. Вашему вниманию представляем коллекцию молодежных стилизованных платьев «Холодай» с элементами якутского лоскутного шитья. Сыянала көрсек сағырыз бүлгедені үтөлі артыға, үрі сарын.
Алтын болын. Чақчыды бүгінгі кері бұрағын үйінен үссірік біттен ағырдалырбен көмірлән. Бағарамын құрықтың маңы керіне ая тұрдыңдар. Онны сақатаңға өсі таңаны жеп чалға таққа тұрдың жен. Бұл нам училищетін үссірік біттен алғырбын көмірлән. Жауына хиқаға үйеттен үргер бәтін, аллары түттен ұрғыр бәтін, ортық түттен оғыл тарибатын жен тұран, сайытылғар оны бәй мелодия бар, уран сақа ейті еріні, хиқаға анырбын көмірлән. Сударственный театрын артыга, Сахар Республикатын үйгелек артыга, Александр Дешковский ыры сарын. Кендеги кемге Джон Серге ара сиедере сахалы таңағы тектен, симен кетериттен кихи олығын ен үйерер.
Оны сәрге арас конкурстарға, тәрәхінерге, корпоративны бешерлерге әмие сақалы кергетілі маны бұлашылары далбар хотуттар, керек олар сәрген кетер болулар. Вашему вниманию представляем дипломные работы выпускников разных лет, выполненные под руководством преподавателей колледжа Зинаиды Дмитриевны Паноховой, Татьяны Илларионовны Оминой, Туяры Валерьевны Павловой. Дипломные работы Намского педагогического колледжа принимают участие на республиканских, российских и международных выставках и конкурсах, где неоднократно отмечались высокими наградами. Сахасырын қатыламмат кере елғадын, ойудын ахуырын, белети көрін, арас образларға сөп түбехінлерін, мұндырдан текпет таңастарын Сарданы мода театры кенерғаға тахартыр. Күнді доғыттар, әйген егіткер театр саңа коллекцията, көрін сәрген келер ұйыққа туханың. Отын бұл кергестүйіні саксофонға тағуғылы Александр Спиридонов. Теміз саксофон.
Зинаида Дмитриевна Панохова, Оскула Билги Юремит Догоро, Сахарис Блюгедин Дюля Артыга, Александр Спиридонов, Кемис саксофон. Сахабилилях педагога Константин Спиридонович Чиряев, Ханнык бағырыр народ бейтін олығыр жағағар, жарығар, төріт культуратығар, тулалыр айылғаға жөрелях, жоны итерге кыханар ден эппиттәғ. Намнағы педагогическай колледжка бейлерин толыры бағалабыд, өрсылларға монумут билилерин, көрүлерин, бай опыттарын, жоғырдарын, эдер итчат сатабылын салгы сайынларарға исурақтарыттан кыхаллан үлелер ухуячылар ағыяға соқтар. Олортон бидестере Туяра Валерьевна Павлова бәйдін коллекцияларын әхеге болғым тоғытығар тахарар. DJ Favorite in the mix. Вечернее платье.
Келген күрдің кепкейeli Намарынны наскылгиян Намарылы намылыян Нахадуа винаймегин Насирәғи өрдәғин Намарынны наскылгиян Намарылы намылыян Нахадуа винаймегин Насирәғи өрдәғин Сиреп дойдым ден симәді Теппет қоқыт бұл сиреген Аймар айылға айыды Аян кебіс битайына Намнарынны наскылжиян Намнарылы намыдыян Нахадуға винаймегин Насирәғи өрдәғин Намнарынны наскылжиян Намнарылы намыдыян Нахадуға винаймегин Насирәғи өрдәғин Сарданы мода театрын отырсылла Бұрағынығынан юбилейінен істіге ғарды Тағанан әмәтіна береке Қарын қампа күйік бәйен Қары сол қолу керәғин Қара қарақта қайгығы Айын саналаған беға Намнарынны наскылжиян Намнарылы намылыян Нахадуға винаймегин Насирәғи өрдәғин Намнарынны наскылжиян Намнарылы намылыян Нахадуға винаймегин Насирәғи өрдәғин Нахадуға винаймегин Насирәғи өрдәғин Мақтаулықтың доғыттар, әсілі көлетек еу болуқтың ұвастылық бүгінгі дірәніл жыттыра Сардана мода театрын отут сылынан істеңнеге қадделейбен. Онытын бұл отут сылы егер тәулі қылбақ үлі марбута бұлой, тәулі қылбақ коллекция тақсыбыта бұлой. Онытын бұл мен қолыбыра сақа әрігер мода театрын отут сылын ұларын бастығыдығын істебен көребен. Онын үстіріқтіна қадделейқпен бағарабын. Мен еме ұрыт модель етем. Ата керте майкетна аватта. Ата оскола хаттамын модель болағанды дебіттерігер өбілі әммен отығылуытың астақ модель болған қампытым. Оттым білігім бұл. Модельді бол батарбын. Үрі кәхіләқ әқадейі тұрбыты хүрдіңінден жүребен. Әйқанан Егор Шевковтыларгар онна милойтыгар нарыннык туттаңын нақтағырыны. Ис сүректен бірақтан арбын көгілі бағалысы. Ubahani hati
что все должно быть в нас прекрасно, душа и мысли и одежда, что красота на свете есть, понять и сложно и легко нам. Мир на планете в общем весь живет по творчеству канонам. Костюм ли, песня ли во всем, свет вдохновения горит, добро и радость всем несет, и людям красоту дарит. За 30 лет работы в увлекательный, красивый, полный творчества мир театра моды окунулись около 200 студентов. В разные годы в театре успешно занимались многие из тех, кто сегодня присутствует в этом зале, и те, кто сегодня будут демонстрировать свои коллекции. Мы искренне рады видеть и приветствую всех вас на этом празднике. Многие выпускники колледжа, в которых театр моды развил творческую инициативу, продолжают дело своего любимого преподавателя, организовали свои студии, кружки, и чтобы приумножать красоту, передавать свои знания новому молодому поколению. Сегодня поздравить театр с юбилеем пришла выпускница театра моды, известная в республике дизайнер одежды Дора Николаева. Многие звезды якутской эстрады выступают в ее эксклюзивных нарядах. Представляем модели художника-модельера, хозяйки авторского ателье Доры Николаевой. Модели Доры Николаевой. Модели Доры Николаевой.
Девушки, занимающиеся в театре, успешно участвуют в конкурсах красоты. Так модели театра Герасимова Саша, Иванова Айталина, Роза Афанасьева в разные годы представляли Намский улус на республиканском конкурсе «Мисс Якутия». В 2008 году на конкурсе «Мисс Универсиада» Сафронова Аня получила номинацию «Мисс зрительских симпатий». Представляем модели Розы Афанасьевой, руководителя театра моды Каскеляня, дошкольного образовательного учреждения Каскель, села Намцы. Коллекция Розы Афанасьевой. Перед вами коллекция Розы Афанасьевой. Ama iyi diye kerekendiler. Canlar diyekenler. Kendi kanalçılar bitiyor. Herhalde. Yürü
Жаллақ тейінге, кәрі әйге, бүгінгі күнге әхесірі қадығар сырдығы сағары мағынлақ күнігер, бұқа бар кәтігер ұйбын айқалбын терейден тұрамын, оғансын ұнырат түтігер бұ театр кітері бейге үлелі әмет мен әдеркен оға отчаларға бастықы суалнан кән серпер, бұ сарданалар күттіні аланлар меген әме наға долғы бұттара кән серпен олығын ден кергеп біттер оны. Ақтан санаан тұрамын, бұ кәрі кеғе Турабуттан әме бәм үйеревін көтемін оны намнарға ұруй! Жәрі, сырдық санаға тәңгі күтті қайын онына отчатауы кәме санаан ақтан ағы қайын денігран тұран сардана деніріні әхеқа біліқтірбін. Көңілей! Sinемit saham sin sayına Koyu içi kohorda Göberi telegen Selam salgına Sana doğru sardana Miheküler miçeridir Kilimanın kergele Sardana 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 Как все в этом мире, мода находится в постоянном движении. Подчиняясь законам жизни и времени, она рождается, живет и умирает. То, о чем мы спорили и чем восхищались, оказывается выброшенным безжалостной рукой времени. Но приходит новый день, рождаются новые идеи и новая мода. Представляем модели Лилии Гоголевой, педагога дополнительного образования, руководителя студии мод АЕРКО Намской средней школы номер 1 имени Ивана Семеновича Гаврилева.
вами модели Лилии Гоголевой. Театр моды Сардана не только активно участвует во многих улусных республиканских конкурсах, смотрах и выставках, но и сам выступает инициатором и организатором конкурса молодых модельеров. Так, начиная с 2005 года, стало доброй традицией проведения в колледже республиканского конкурса «АйТик», где принимают участие творческие коллективы из разных уголков республики. Перед вами коллекция модельера, народного мастера Амгинского улуса Евдокии Давыдовой. I'm in here. Can anybody see me? Can anybody help? I'm in here, a prisoner of history. Can anybody help? Can you hear my call? Are you coming to get me now? I've been waiting for you to come rescue me. I need you to hold all of the sadness I cannot deal with inside of me. I'm in here, I'm trying to tell you something. Can anybody help? I'm in here, I'm calling out but you can't hear. Can anybody help? Can you hear my call? Are you coming to get me now? I've been waiting for you to come rescue me. I need Перед you вами to коллекция Евдокии Давыдовой. all of the sadness I cannot live inside of me. I'm crying, I'm breaking down. Создание модели – это творческий поиск и кропотливый труд, результатом которого становится творение, воплощающее в себе буйство фантазии художника в красках, фактуре, декоре и стиле. Встречайте коллекцию начинающего модельера Екатерины Зыряновой. Жаным қараған қарақтарың кіргідіғі Олында үйрап өте Бұзан ерге атты бар әмес оқын Ақтартан айманар сүрекпен вазгуппақы Arayman
Перед вами коллекция Екатерины Зыряновой. Көстүүнү доголлада намтан сылдер эдер солос Кирилл Матвеев. Макталуу. Бу сардана мода студиятыгар бүгүнкү бөрүлөк күнөрүнөн ититигисине кагардалемете онотон бу хас бирди тигечиге хас бирди модель кыргыттарга өсөрдүктен өрдүк ситихилер багарабын. Занимаясь в театре моды, студенты осваивают азы дизайнера, закройщика, портного, визажиста и постановщика. Ведь рождение коллекции – это рутинная, незаметная работа, которая занимает довольно длительный промежуток времени, но зритель видит только итог в виде праздника красоты, молодости и таланта. Перед вами коллекция Туяры Рехлясовой, руководителя студии «Ариэль» села Намцы. Перед вами коллекция Туяры Рехлясовой. Известный французский художник-модельер Пьер Карден сказал: «Мода – это обновление, принцип которому извечно следует природа. Дерево сбрасывает старую листву, человек – наскучившую одежду. Мода спасает от утомительного единообразия. Люди хотят нравиться друг другу, быть красиво одетыми, хорошо выглядеть – естественная потребность человека».
Встречайте модели Лидии Федоровой, модельера, мастера Сунтарского улуса. Перед вами коллекция Лидии Федоровой. Nağıltalga bigenen naskılcıya kamsıgın namılıya soğuktargın nardı tarır kurudukun namılıya soğuktargın nardı tarır kurudukun katın canam katın canam katın canam katın canam narılanan kergenen nayangın ümmükün namın subun tüverengen nadaen keragen namın subun tüverengen nadaen keragen katın canım baratsan narin namçı kışanım katın canım baratsan narin namçı kışanım katın canım katın canım katın canım katın canım
Ясынокко үптенен нағылыян турағын намчы сырыды бәйәлләх налы келбик кыһағын намчы сырыды Sanabit iranan utan Sana gün kerettin kereksir Kılıbın yörünü doyamın Allah'tan ruhu yatınamın Sana Sangalı oloğu biren Sandarhay sakallı sananan Sağırın sırdık yeyinen Sargılak oloğ put sitimin Sana Ayılğa tılıda Sandarhay uğuttur sılaha Çapçaras yeyige kustara Sürakin jolunan to
сылжығын. Жыл ханук ағар, саңа сағақтар, саңа көрүйлер. Береме қардыдың кытта таңас сап, өңігер жүхінігер, бұхыдығар тағатығар, кері келігер семеғар, әме олар екерен әйірі ауғыннақ. Ол да болдар өбігелер бит барақсаттар, таңастарын үйеретін әрі баран. Анығылы оларытан, тупсарын тікті бұл саңа үйе ерде білі. На протяжении 30 лет театр моды Сардана создал более 200 моделей национальной одежды в традиционном, стилизованном и авангардном стилях. Свой многолетний творческий труд в театре моды Зинаида Дмитриевна воплотила в выпуске журналов «Мод». В 1996 году Сардана, в 2006 году Эбюгатангахан Сергютен, в 2011 году Гехтангаха, в 2016 году Саха Талба Тангаха. Эти журналы – совместный творческий проект с национальным книжным издательством «Бичик». Выражаем искреннюю благодарность издательству за плодотворное сотрудничество. Иккетинче хеттахыллаха Российская Федерация Киниге Тахарар Союхун Ассоциацията үппыт конкурсугар. Өбүгебит таңахын сөргүтен сурунал «Лучшая книга по прикладному искусству» ден номинация дипломнан наградыламыда. Бу сурунал үйеләгін, жиңчақчы жоңғы тоғалағын тоғылабыда. В 2014 году был издан сборник, посвященный 25-летнему юбилею театра моды Сардана. Его издание было продиктовано необходимостью распространения опыта работы единственного в республике студенческого театра моды, стабильно проработавшего четверть века. В сборник включены воспоминания выпускников театра моды, коллег, представителей общественности, опубликованы статьи из различных изданий, сценарий к юбилеям, фотографии мероприятий, моделей и коллекций.
Күнкү народный коллектива Нюргухун Салаячи Мария Попова. Особенностью работы театра моды Сардана стало то, что при создании модели обязательно учитываются народные традиции в выборе материалов, крое костюма, его декоре, символики цветового решения, украшений и технологии изготовления. Поэтому здесь рождаются удивительные коллекции, радующие глаз, где даже европейский наряд обретает национальный колорит. Этот посыл к национальным традициям часто прослеживается и в коллекциях выпускниц театра. Представляем вашему вниманию модели Надежды Стручковой. Приглашаем на сцену выпускниц, которые в разные годы были моделями театра моды Сардана. Кереники рахсир, өтөнү етитер, күнді Сардана мода театрын кыттылақтарыгар, териячилеригер, онна салаячыбытыгар, ушталбытыгар, Зинаида Дмитриевнаға бүгінгі өрілер кехенен Орой айқал болуқтын. Беге Сардана мода театрын тағы 19 сыллаққа намнағы педучилищаға өріне жамыт сағалабып бұд. Зинаида Дмитриевна бегене салайыр еті, куратор еті беге онна бұл мода театрын маңнайғы коллекция бұд бігенне саас құлын тұтар ақсыз күнігер сейдес таңағынан себеккілер ұрбағылар етілер. Ол кеннеттенже арас түгенлерге әлбәқ коллекциялары көрдір бүппіт. Онтын бір хамай атыр бұд, ұнбықаға керен ұғылы бұд, очытағы кемге бұйбар концертерігер күтті бұд, коллекция бұд, сақалы соннар коллекциялара әті. Бүгін бігі көрдірі ағалы бұд, очытағы коллекцияттан 2 көрін соны. Бағалыста
көрөргүтүгер ыңырабыт. Беги театр быт керечен кыргыттарга аналлах арас таңастары ырбаақлары тигерінде онна очытоғы кемге сақатаңаға саңарды төттөрі әргиет келерігер олы күрбіт улахан оролақ бұтти саныбыт. Бүгін әйгі көрігіт нам улуғын керечене квота онна очытоғы нам педагогическое училище керечене коларын модельлерін. Дебі күрдік әден тұран сүрдәқтік үйерен онна долгуян, бүгінгі өрүйләқ, үбілейдәқ күнінен онна нам колледжін Сардана мода театрын 30 сыллақ үбілейнен әғартелен тұран күнді ұчыталбытығар Зинаида Дмитриевнаға мақтанан, тапталбытын білдерен тұран беймет, сәмей бәләқ бітін анан тұран тұттырар бітін көңілләң. Биге еген тақлыбыт, әйеқасы күріебіт, әйгінен кек тұттабыт. Өрейбі күрдік кере, онна үгіз үйнер көліонеға қолабыр болы жарғар бағарабыт. В этом году коллектив театра состоит из 20 студентов. По велению века динамичных скоростей сегодняшние воспитанники театра в своих коллекциях представляют весьма креативные идеи и оригинальные замыслы, в которых наглядно прослеживается сложный и многозначительный диалог между прошлым и современностью. Представляем модели студентки 4-го курса Снежаны Курчатовой, руководитель Омина Татьяна Илларионовна. Модели студентки 4-го курса Снежаны Курчатовой. Этот праздник моды, таланта и красоты мы хотим завершить показом моделей из коллекций, которые посвящены победе в Великой Отечественной войне.
Живет повсюду красота. Живет не где-нибудь, а рядом. Всегда открыта нашим взглядом. Всегда доступна и чиста. Живет повсюду красота. Спасибо всем, кто принял участие в этом празднике красоты, молодости и таланта. Желаем всем дальнейших творческих успехов, новых идей и замыслов.